anaumimina hatari katika lango la Police Football Club. Hatari mpeno mtazamaji, penalty inapatikana hapa sasa. This is a clear penalty. Ni penalty yenyewe kabisa. Clear penalty. Angalia. Yenyewe pale kwa nini anacheza? Utafikiri alafu yeye anataka kuonesha kama hajafanya chochote. Wakati makosa yake. Ndio. It's a clear penalty. Kwa hiyo huu ni mkojo wa penalty kunako dakika ya 80. Unaona? Shabiki wa Kiyovu mzee hapo anaanza. Haya, anashuka pale, anaumimina bao la Kiyovu Sports Club limepatikana tayari. Goli safi kabisa kwa mkojo wa penalty. Ndivyo ilivyo katika uwanja wake. Ameweza kuandika bao kwa faida ya timu yake ya Kiyovu Sports Club. Na refa anacheki kidogo. Anamwambia refa asante. Asante kwa kunipa bao. Igitego kirabonetse rero cya Kiyovu Sport kubakurikira Azam TV. Kiyovu Sport ikaba ibonye igitego nabona uburyo yitsinzwe neza cyane. Ubundi iri ni penalty indage ni kuri abasitera hejuru muri file kabisa. Gislain Armel Juma utanze pasi hariya kwa mgenzi we abacha kumemwizamu igitego cha kabiri kikaba kimaze kuboneka ngaha cha Juma Nizeyimana agiye baherekanye neza cyane. Ikipe itsinze kimwe mu bitego navuga byiza cyane. Super, it's a fantastic goal. See the build up we kuru bagiye baherekanya umupira kwa Claude. Juma itatera direct. Basubayemo gato abasore yatangije passe ahita ahereza Claude, ahita asaba passe, ahita yinjira direct. Bira n'ubwenge ko kumenya kwanticipa baro hariya ni ibintu byerekana umukino muhanga. Gura decoder ya Azam TV ku mafaranga 50,000 yonyine tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri book ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash ndetse no kubaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.